Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Yaya Diospak munayta entendinaka kunanja krikkunapaq uni krikkunapaqpish yallitik sinchimi kay tukun mana awalla entendipaq. Chasna kaqpipish imamanta mana chasna kanachu. Dioswan apanakuyta mashkaqpi paypaq ñawpaqpi ñukanchik kumurishpaka rikuytukushunmi pay mandanata ñukanchik kawsaypi. Yaya Diosta mañashpami paypaq munaypi kikinpish ñukapish kawsaytukunchik. Yutakatina suma mi kawsaypi kawsarpush para kunanyuka kushikani paymi ñukata kushichiwa. Yutakatina suma mi kawsaypi kawsarpush para kunanyuka kushikani paymi ñukata kushichiwa. Canta kushun maña kushun paypashimita willa kushun. Canta kushun maña kushun paypashimita willa kushun. Kalpushikuwan kashanispa ñukashina kushikungi shamuyqa sutta chaskinki paykuna kantangaya kunki. Kalpushikuwan kashanispa ñukashina kushikungi shamuyqa sutta chaskinki paykuna kantangaya kunki. Canta kushun maña kushun paypashimita willa kushun. Canta kushun maña kushun paypashimita willa kushun. Kalpushikuwan kashanispa ñukashina kushikungi shamuyqa sutta chaskinki paykuna kantangaya kunki. Kalpushikuwan kashanispa ñukashina kushikungi shamuyqa sutta chaskinki paykuna kantangaya kunki. Canta kushun maña kushun paypashimita willa kushun. Canta kushun maña kushun paypashimita willa kushun. Shamupasun imanaza kuyak Dios bendeciachun. Pagi kay tiempo ta chikanchishkamanta ya Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kay yachaykunapi rikushpa shamunchi ya Dios ta mañana manta. Kishpichi Jesucristo mi yachachirka San Mateo capítulo 6 verso 9 manta 13 kama Himalaya Dios ta mañana kashkata. Kunanka rikushunmi paypaj munay paypaj voluntad paktana kashkata. Hawapachapi kambagmuni paktashkashina kaypipish paktachun nishkamanta. Cristo Jesús pagyawarmi tukuy krikkunaman shuk pasaporte shinatakurka y a Dios mandanaman kikin ñuka yaykuytukungapaj Dios mandanaka mana tukuykunapaj paskashkachu
Chinapis ya Dios ta mañana ka kikin ñuka shuk pasaporte ta rikuchishka shina kakan. Kikin shuk apanakuita maskakpi, kikinpak imalla ministikunata apamungi shuk pakalla lugarpi mañangapak rugangapak Dios mi kanta uyanga. Chaymanta minin mañigmanka kungami, maskakka hapingami, kayagmanka paskangami. Ama sakishun imakunapis chasnallatak katichun. Mandak Dioska musuyachinata, shuktiyachinata mimonan. Chaypakka kikin ñuka shuk pakalla lugarpi ya Dios sontananakushun paita mañangapak. Kan mandana shamuchun nishpa nirkanchik ñawpa programapi. Tukimi rikunata charin ya Dios mandanawan. Génesis manta Apocalipsis kamami rikuitukunchik mandana shimika rikurin kutin. Dios mandana mi wiñaypaj. Shinapish paypaj pueblowan shuk apanakuymi tianakan. Ya Dios mi mañarka imata rurachun. Paypaj mandashkapi kawsachun. Shuk shinalla paywan kawsachun. Paypaj mandanapika paypaj munimi paktashka kanakan kallaripi kanakan. Chaymantami ninchik kan mandana shamuchun. Kambak muni paktashka kachun. Imashinami hawapachapi kambak muni paktan nishpami nin. Shukshina kikin ñuka rikuitukunchikmi paypaj munay. Ñukanchik munayta paypaj makipi churashpa. Kikinka mañangemi kan mandana shamuchun nishpa. Shinapish kikin mana allichirishka kangi paypaj ñawpajpi kumuringapaj kunguringapaj. Mana paktay tukushunchu ya Diospaj munayta kay mundo kay pachapi. Kayka imatatik nishanin. Kikin ñuka mana rikushunchu hawapachata kay ashpapi. Chasnakakpika kikin ñukami ñukanchik munayta sakina kanchik Diospaj munay paktashka kachun ñukanchik kawsaypi. Kunanka allimi kan ñukanchik entendina Diospaj munay hawa. Kallaripika entendinami kanchik ya Diospaj munay ima kashkata. Ya Diospaj munaymi pay imanishkata maypi kashpa ima horaspish ruachitukun. Paymi tukuykunapaj hawapi kan, paymi tukuyta paypaj makipi charin, paypaj rurashkaka paypaj makipimi kan. Isaías 14, 24, 27 kamanin. Tukuyta mandak Dioska kaytapishmi rurashatak nishpa kashna nirka. Ñuka yuyashkataka chasnatagmi rurasha. Imallata ruranata yurishkataka paktachishatagmi. Asiria llakta soldadokunataka ñuka llaktapimi wañuchisha. Ñuka urkukunapimi sarushpa tukuchisha. Chasna rurashpami paykunapaj yugutaka. Ñuka agllashkakunapaj kunga tullumanta ansuchisha. Paykuna apachishka llashak kipitapish paykunapaj washamanta urichishami nirkami. Tukuy kay pachatami chasnallatak runata yuyarishka. Tukuy llaktakunata llakichinkapagmi makita chutarakun. Tukuyta mandak Diostagmi chasna ruranataka yuyarishka. Paytaka pitak harkay tukungari. Llakichinkapaj paypaj makita chutarakuktaka pitak urichi tukungari. Chinallatak capítulo 43 verso 13 pipishnin kay Isaías libro llapitik. Punja manarak tiyakpi ñukaka ñami tiyarkani. Ñuka makimantaka pimana kishpichi tukunchu. Ñuka imata ruasha nishkataka pimana harkay tukunchu ninmi. Mandak Diospaj makipimi tukuy. Chinallatik rikuy tukunchikmi ya Dioska imata mana suyashpa paypaj munayta paktachinga ruranga. Chasnami paypaj munayka kan. Mana imata suyanchu. Mana imata ñukanchik runachu kanchik. Chasnapishmi Diospaj munayka kan. Salmo 115, 3 kaytanin. Ñukanchik Dioska hawa pachapimari. Payuyashkataka tukuytami rurashka. Romanos 11:36 pishnin. Tukuyllatak Dios rurashkami. Tukuymari payllamantataq paypaqllatak tiyakun. Paytaka wiñayta sumakyachishka kachun, chasna kachun. Chasnakakpika ya Diospaj shimi Bibliapi tiyakuq Diosmanta rimashpaka rimakunchikmi tukuyta paypaj makipi charishkata. Paymi imata runatapish yuyarin. Payka charinmi derecho, chinallatak poder tukuy pay munashkata ruray tukungapaj. Shuktik ya Diospaj munaymi kan. Pay munashpaka sakitukun, mana kashpaka mana sakitukun. Shuktik shimikunapika nitukunchik pay imata suyan o ima munayta charin. Imakunapish paktashka kachun, mana paktashka kachun, paymi charin shuk munayta. Ichay munayka paktaytukun, mana paktaytukun. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4 pinin. Payka kashkatatak paymanta willashkatapish tukuykuna yachashpa kishpirichunmi munan. Dios mi munan tukuykuna kishpirichun. Chasnapish Diospaj shimi Bibliaka achiktami rikuchin. Mana tukuy hintikuna kishpiringachu. Mandak Dioska tukuykuna kishpirichunmi suyan. Shinakakpipish mana obligangachu. Rikunchik kaypika kikin ñuka imata rurashkawan rikunata charin. Cristo Jesusta chaskinchik mana chaskinchik. San Lucas 13:34 pinin.
Ay Jerusalempi kawsaqkunalla, kankunaka Dios ima nishkata willaqkunata wañuchiqkunami kankichik. Kankunaman willachun kachashkakunatapish, rumikunawanmi shitarkankichik. Tawka kutinmari mama atishpa wawakunata kayashpa, uqllaqshina tandachisha nirkani. Chayta rurasha nikpipish, kankunaka mana uyarkankichikchu. Colosenses 4:12 pishnin, Cristo ta sirvi, kankunapura Eprafaspish kankunataka, allillachu kankichik ninmi. Kankunataka, sinchikrikuna kachun, ama pandarichun, Tayta Dios munashkataka, tukuyta alli paktachikuna kachun, Dios ta mañakunllami. Deuteronomio capítulo 30 verso 15 pishnin, rikichik, kankunamanka kawsaytapish, allitapish, wañuytapish, llakikunatapishmi rikuchini. Kikin ñuka aqllachunmi sakin. Chaymi kan Diospaq munay. Chaypuk washaka rikuytukunchik, ya Diospaq munaymi kan kikinwan ñukawan tandarina. Maypimi kikin ya Dioswan shuklatukunchik tandanakunchik imata ruangapaq. Mana ñukanchikka obligaytukunchik kaytati runakanki nishpa. Ashtawanpish ñukanchikka ninchikmi yayito kan munashkata ruray. Ya Diospaq munaymi paktanga tukuypaq hawapika. Chanakaqpika ñukanchiktaka kayakunmi mañashpa paywan shuklatukuchun. Chashnakaqpipish ya Diosmi paypaq munayta ruranga paktachinga. Imamantati ya Dioska nitukunchikmi ya Dioska imamantati pay munashkata ruran, pay munashkata paktachin, imata mana suyanchu ñukanchikmanta. Kutin wakinpika suyanmi kikin ñuka imata mañachun paypaq munayta rurangapaq. Shinashpaka ya Diosmi paktachinga paypaq munayta. Pay mandana kallaringami paypaq shuti hatunyachishka kachun. Kikin kariyashkawan, kikin mana kasushkawan, kikin mana Diosta mañaqpi harkangachu Dios pay munashkata paktachichun runapi, mana harkangachu. Ya Dios paypaq munayta ruangatik paktachingatagmi payka imata mana suyashpa pay munashkata ruraq kashkamanta paktana kashkamanta. Chashnakaqpipish munanmi kikin ñuka paywan shuklatukuchun, ya Diosta mañashpa inishpa kanpaq munay rurarishka kachun kay mundo kay pachapi. Chaymantami kikinta ñukata convidan ya Diosta mañachun paypaq voluntad paypaq munay rurarishka kachun. Mañashpaka ñukanchikka arininami kanchik, ya Diospaq munay paktashka kachun, mana ñukanchik munay. Shinapish kikin ñuka entendina kanchik, kikinpaq ñukapaq enemigo, mis diablos Satanaska, kanpish ñukapish Diosta kariyachun mimashkan. Kanpish ñukapish ama Diospaq munayta katichunmi yachachinga, pushanga, apanga. Chaytami rurashka kallarimanta mis diablos Satanás. Isaías 14:12-14 kama nin, pakari lucero, imashinati hawa pachamantaka urmarkangiari. Kanka llaqtakunata mandaqmari karkangi, kunanka kanmari pambapi shitashka sirikungi. Kanpaq shunqupika kashnamari niriq karkangi. Hawa pachaman wichiyashpa, Diospaq lucerokuna tiyakunpi ñuka mandashpa tiyanata rurasha. Dioskuna tandanakuna hawa karu urkupi tiyarisha. Fuyumuntash tawan hawamanmi wichiyasha. Chaypi tiyarishpaka hawa pachapi kawsaq Dios shinami kasha nirigmi karkangi. Satanaska paypaq kikin munaytami rurarka, mana Diospaq munayta. Chaymanta rikuytukunchik kutin kaypi nin, ñuka munashkata rurasha nishpa. Kariyarka, Diosta mana kasurka, paypaq kikin hipapaq rurayta katirka. Chaymantami ashtawan hatun hucha kan Diospaqshimi Bibliapika hatun tukuna orgullo. Chinashpaka paymi aqllarka, ñuka kikin mandanata churasha nishpa, ñuka kikin jefe kasha nirka, Diostaka ladumun sakirka. Chasnashpaka imatatik Satanaska rurarka, Adantapish Evatapish kariyachunmi yachachirka, ya Diospaq munayta ama katichun. Ya Diosmi nirka, tukuy yurakunamanta chay huertopika mikuytukungi, shinapish shuk yurami tiyan chay chawpipi, chaymanta ama mikungichik nirka. Shinapish mis diablos Satanás umarka krichirka, yurkakuna paykunalla Diosmanta karuyashpa alli kawsayta charitukushkata. Chayllatatik mikunanpish kikinwan ñukawan rurashanikun mis diablos Satanás. Payka kikinta ñukata karuyachisha ninmi Diosmanta. Diospaq munaymanta laduyachisha nin, anchuchisha nin. Ñukanchik yuyashkashina, ñukanchik munashkashina kawsachunmi pushakun yuyachikun umakun Satanaska. Chashnami ñukanchiktaka Diosmanta karuyachinga. Ñukanchikka allichirishkami kanakanchik Diospaq munayta katingapaq, Diospaq munayta kasunkapaq. Wakin yuykunata rikuytukunchik, pikashkapi, imapaq kaypi kashkapi pandachisha nin.
Primera de Corintios 8:6 pi rimakun apóstol Pablo hasta wampis ñukanchikpajka shuklla Dios mi tiyan payka yaya Diosmi payka tukuy ima tiyaqtapish ruraqmi ñukanchikpish paypaqmi kanchik shinallataq shuklla mandaqmari tiyan payka Jesucristomi paymantami tukuy imapish tiyan ñukanchikpish paymantami kawsakunchik paypaqmi kawsanchik paymantami kawsanchik mana ñukanchikpaqlla kikinta ñukata rurarkami paypaq kawsachun paypaq munay pay mandashka paypaq munay paypaq hipapaq ruray paypaq paqtaykunapi paypaq munaypimi kikin ñuka kawsana kanchik mashnakunati ninchik tutamanta atarishpaka ama ñuka munay paqtashka kachun ya Dios kunan kay punllaka ashtawanpish kanpaq munay paqtashka kachun chay aqllaytaka tukuy kriqkunami punllanta chimpapurana punllanta runa kanchik kishpichik Jesucristo chayta rurarka payka yarikayta charirka shinakaqpipish nirka Diospaq munayta runakani San Juan 4:34 pinin chaymantami Jesusqa kashna nirka ñuka mikunaka ñukata kachaq yayapaq munayta rurana pay tukuy imalla ruri nishkatapish paqtachinamari kikin ñuka kawsanchikmi Diospaq munayta runkapaq imashinami kishpichik Jesucristo yarikaywan shina Diospaq munayta rurarka chasnallatik kikinpish ñukapish Diospaq munayta katingapaq kasunkapaq paqtachinkapaqmi aqllashka kanchik kishpichik Jesucristo nirka paypaq munayka Diospaq munayta rurana chayta rikuchirka y chayta rurana kanchik mana mishanachu kan ñukanchik cultura ñukanchik costumbres ñukanchik kay mundo kay pacha ima gentikuna yachachishka rimashkakuna chaykunaka mana inkitanachu kan ashtawanpish Diospaq munaymi kikinpaq ñukapaq kawsaypi paqtana kan kikinpish ñukapish ama imakunapi inkitarishun ñukanchikka mana kay mundopaqchu kanchik ashtawanpish sustarinami kanchik hawapacha Dios mandana chayamuchun paqtashka kachun hawapachata rikuna kay pachapi ñukanchik kawsaypi ñukanchik historiapi aqllanami kanchik Diospaq munayta runata chasnakaqpika ñukanchikka kumurina humillarinami kanchik chinallatik aqllanami kanchik arininqapaq Diospaq munayta paqtachinkapaq ñukanchik kawsaypi y kayka rikuchikunmi ya Diospi kikin ñuka krishkata Primera de Juan 5:14-15 pishnikun pay munashka shina ruranqapaq imatapish mañaqpika payka ñukanchikta uyashpa kulla kashkata yachanchikmi chaymantami paypi shunquta churanchik chaymantami imata mañashpapish chaskinataq kashkata yachanchik imata mañashpapish paypaq munay kaqpika kutichinqa uyanqa ñukanchikka chaskishun yachanami kanchik payka ruranqatikmi paypaq munay kaqpika chay krinatami charina kanchik shinapish hatun llakimi achka kriqkunami mana Diospaq munayta kasushunninchik mana paypi krishkamanta kutin chasnaka ñukanchikpaq hawapachapi imallat allichishka tiyakushkaka ima mana shamunqachu paqtanqachu kay allpapi paypaq munayta mana yachay tukushunchu Diospaq shimi Biblia kaninmi Deuteronomio 29:29 pi ñukanchikman mana willashka pakalla tiyaqkunataka ñukanchikta mandaq Diosllami yachan ashtawanpish ñukanchikpish ñukanchik wawakunapish tukuy kawsaypi paqtachishpa kawsachunmi kay killkapi tiyaq mandashkakunataka kurka ya Dioska shuk pakalla munayta charin nitukunchik chaytaka mana yachaqyachinchu chaykunamantaka mana rimanchu ñukanchik yayakunapish pakalla munaytami charinchikmi imakunamanta mana rimashuninchik ñukanchik wawakunaman yuyarinchik imata mana parlanata chasnapish mana chari parlanchik paykunamanka manarek tiempo kaqpi mana entendipaq kaqpi mana sinchikuna chayriqkuna kaqpi mana tukuy ñukanchik familia yachanchu ya Diospish charinmi shuk pakalla testamento tashina kikin ñuka Diospaqman huchuyanchik imakunata mashkashpa mana Diospaqshimi Bibliapi killkashkachu kan achikta chasnapish kikinpaq ministishkami kikin yachanata munanki Dios imata ruagrin kaywan chaywan mashkanki shuk verso yachashaninki imamanta chayka kan wakashpashari mañanki yachashanishpa kan chayta mana munashkamanta shinapish paymi sakirka chay paqtachun mana munankichu imamanta chay tukushkata ashtawanpish kashkata rikuqpika kikinka fiñankimi imashinami Marta nirka maypi tikarkanki kan kaypi kashka kaqpika nirka mana kayka tukunmanchu karka kayka imatati nishanikun kayka nishanikunmi kikinpish ñukapish ya Dioson ñukanchik imashina kashkata rikuchiy tukunchik allimi kan wakinpi ñukanchik ima tapuykunata churana ya Diospaq ñawpaqpi kawsaypika achka kutin nananmi llakichinmi imashinami Marta y María wakashpa paykunaka shamurkakuna
mana yacharkakuna imata ninata sinallatik pandarikurkachari chasnapish Jesusta nirkakunami maypi karkanki. Jesucristo nirka kankunapa hawapacha yaka kankuna mañashkata kungami nirka yacharka chayta paykuna shinapish ashata suyashun yallitik chishimi nirkachari kay warmikunaka chasna kajpipish yallitik amsa shina llakipipish Diospi suyana kashkata rikuchin. Lazaruka wañushkami kar paykunapak suyana yuyi paykunapak krina tukuymi ña chingarishka karka kaymantaka ña mayta mana lluksitukunchikchu chasnapish paykunaka kushimi karka yachashkamanta chay llaki punllakunapipish ya Dios paykunawan kashkata ña mana imashina alli tukuypaq kan ña imashina ña mana kishpiripaq kan ñukanchik ña imata mana suyakpi ña imata mana chaskipaq kaqpipish chaypimi yuritukunchik kikin ñuka riqsinchikmi kishpichik Diosta nina rupakuq hornomantapish kanta kishpichik tukushkata ñukanchik payta hatunyachikpi ñukanchik payta adoraqpi ñukanchik paypak shutita hatunyachikpi allinikpi ñukanchik ima llakikunawanchari makanakukunchik chasnapish kikin ñuka adorashpa katitukunchik alabashpa katitukunchik mañashpa katitukunchik hatunyachishpa katitukunchik paymi allikunata ruranqa paymi bendicianga causa Dioska ñukanchikpaqmi kan bendiciangami payka ñukanchikwan kashkamanta ñukanchikpaq kawsashkamanta chasna kaqpika ñukanchikka kaykunatami ruanakanchik kallaripika kikin ñuka paypaq munayta yachanatami mashkanakanchik allichirishkami kanakanchik paypaq munayta yachaq chayanqapaq. Salmo 119:18 nin kan mandashkapi tiyakuq sumaq yachanakunata rikunqapaq ñuka ñawita paskawayari allichirishkami kanakanchik Dios imata nishkata kikin ñuka uyanqapaq kikin ñuka imata chari apakunchik y chaypi ya Diospaq shimi Biblia imata ninata charin chaymanta uyanata yachashun katikpika allichirishkami kanakanchik intendinqapaq ya Diospaq shimi Bibliapika alli yachay ninmi y chay alli yachayta mana charishpaka mashkaytukunchik Santiago 1:5 pi nin mayjan kankuna yachay illaq kashpaka Tayta Diosta mañachiklla payka tukuykunaman mana mitsaqlla mana rimashpalla kuq kashkamantaka achkata kunqallami Diosmi ñukanchikmanka alli yachayta kunqa ñukanchik imashina kutichinata imata ruranatapish paymi yachachinqa imalatik chimpapurasha imatati ruwasha imatati ruwachunninki nishpa tapunakanchik Romanos 12:1-2 pi nin chaymanta wawki panikuna Tayta Dios hatunta llakishkata yuyaypi charinkichik chay yuyaywan kankunaka kikin aychata payman kushpa rupachikshina paypaqlla chuyata kawsaychik tukuy shunqwan Diosta yurishpatajka chashnami kawsana kunan puncha misi runakunataka ama katichikchu chaypaq randika yuyi pachamanta musukyarishpa mushuq kawsayta kawsaychik chashnami Tayta Dios munashkashina allita rurashpa payta kushichishpa ima pandata mana rurashpa kawsay tukunkichik Diospaq munayta ruranqapaqmi allichirishka kanakanki ninami kanchik mandak Dios ari kanpaq munay paqtashka kachun kanpaq munayta rurashanini ninami kanchik Colosenses 1:9-10 pish nin ñukanchikpish chayta uyashka punchamantami kankunamantaka Diosta mañanataka manataq sakinchik paypaq munay ima kashkata alli yachachichun paypaq espiritupish ashtawan alli yachayta alli yuyayta kankunaman kuchunmi mañarakunchik kankunaka apunchik Jesuspaq kashka shinataq tukuypi payta kushichishpa kawsachunmi mañanchik chasnami alli granuta fukuqshina imatapish allita rurashpa kawsankichik Tayta Diostapish ashtawan alli riqsinkichikmi chasna kaqpipish achka kutin ñukanchik munaytami rurashunninchik mana Diospaq munaytachu katishunninchik entendishun paypaq munayta paqtachinqapaqmi kawsanchik paypaq shutita hatunyachinqapaq y chayta kishpichik Jesucristopish ari nirka San Marcos 3:35 pi nin Tayta Dios munashkata ruraqkunamari ñuka wawki ñuka pani ñuka mamatajka nirkami ya Diospaq munayta rurashpaka paypaq familiamanmi yaykunchik chasnami kikin ñuka allita ritukunchik allipi kawsaytukunchik imachari shamunqa imachari tiyanqa chasnapish ñukanchikka paypaq munayta ruranqapaqmi allichirishka kanakanchik paypaq ñanpimi purinakanchik paypaq voluntadpi mana ñukanchik munashkashina mana ñukanchik yuyashkashina ashtawanpish ya Diospaq munaytami aqllanakanchik ima shina punllakunapipish ima shina punllakunawan chimpapurashpapish paypaq shutita hatunyachinatami aqllanakanchik y chaymi ñukanchikpaq allipaq kanqa tukuchinkapaqqa kayta yurishun
Shuk machashka runachari ñukanchikta paypaq carrupi apasha ninga. Mayhanpish ñukanchikka mana chay carrum willashunninchikchu, mana sakishunchu chay carruta pay manejachun. Imamanta chayka paypaq kikin kawsayllatataq chinallatik shuktikunapaq kawsaytapish ancha llakipi churakushkamanta. Chaymantami kanpish ñukapi llavitaka shuktikman kuchun nishpa ninchikman. Mayhan ñukanchikta alli kishpirishkata wasimun chayachichun munashpaka. Kanpish ñukapish shuk machashka pushakuq shina llaqta mundupimi kawsakunchik. Ñukanchikka mana krinchikchu pay ñukanchikta alli iman pushana kashkata. Chaymantami ñukanchikka ashtawanpish mañana kanchik rugana kanchik kawsaq Diosman chay llavita entregachun. Mandak Diosmi yachan imata runata, mandak Diosmi yachan imata ministishkata. Mandak Diosmi pushanga apanga paypaq hipapaq ruray, paypaq mandana paqtashka kachun, Diospaq shuti allipi sakirichun, chinallatik kikinpa ñukapaq ashtawan allitami payka ruranga. Chaymantami Dioska kikinta ñukatapish nikun, llavikunata ñukaman kuy, ñukami yachani alli apanata, ñukami yachani imata runata kankunapaq kawsaypaq. Pay munashka shina kawsanata yachachisha rikuchisha pushasha ninmi. Tukimanta yallika, mandak Diosmi paypaq munayta paqtachinga. Kaypika mana rikunata charinchu, pi imata rurashka, pi imata mana rurashkawanka. Shinapish entendinami kanchik, paypaq munaymi imata shuyana. Chaymantami mayvalih kan Diosta mañana. Diosta mañana mi imata runata paypaq munaypi yuyaringa. Chaymantami nin, mana mañashkankichikchu. Chaymantami mana kutichishkani, mana chaskishkanki. Paymi yuyaringa, kikin imata rurashkamanta o mana rurashkamanta imata runataka. Dios bendeciachu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com man. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.